Angibingelele ke ngiqale lana abantu bakithi. Ngithanda ukuthi abantu bangizwisise. Unga-misunderstand, ungi-understand-e kahle. Ngifuna ukuqala kule ndaba. Kunabantu laba abashiya amabhegi wabo ngithi ngiyawalungisa ezindabeni zemali. Ngizobacela uma ngabe ngufonela ukuya uzolanda ibhegi lakho one by one. Uma ngabe ngathi ngushiye emuva, ungifonele kanye ungitshele ukuthi hayi mkhulu mina ungishiyile emuva, ngoba ngizohamba ngamagama abantu ase-right amabhegeni bantu bakithi. Uyabe uzolanda ibhegi yakho unikezwe okwama kweshumi okungaphakathi, sihambe siyosebenza mhlobo wami. Nalo ithemba abantu bangizwisisa kahle, unga-misunderstand, ungizwe kahle. Into engizolifonela one by one. Uma ngikufonela ngithi woza unganikezi excuse, ngoba ngiyadlula ngizolibeka laphana, ngizothi maze ngiqedile ngabanye abantu ke bese ngiyokubiza ke futhi usuzolanda ibhegi lakho, unginikeze okwami okweshumi okungaphakathi nawe uthathe okwakho. Nalo ithemba abantu bangizwisise kahle. Nabo abaka-wallet abancane engangibathethe ngithi ngiyabalungisa, sengibalungisile abantu bakithi. Nawe uyakufonela ubuye uzolanda wallet wakho, unikeze okwami okweshumi nawe uthathe okwakho. Nalo ithemba abantu bazwe kahle. Nawe olufunayo usizo lwesikhwama, uyabuya nesikhwama sakho, uyaphatha imali engango-6.5 nokunye ngizokutshela ukuthi ufanele ubuye nani. Uyangi-WhatsApp-a noma uyangifonela, ngibona ngathi ifoni iyashesha. Nawe ongasithi angikusizanga, uma ngabe kukhona engamsizanga uyangifonela noma ngi-WhatsApp-e. WhatsApp owodwa noma i-call eyodwa ngiyakuzwa mhlobo wami, sisebenze siqede. Sengikhona abantu bakithi, izinto sengizilungisile, akusekho zoba ne-complain manje, konke kuhamba ngendlela. Ngakho-ke bantu bakithi imali yasebhenki ikhona, overnight 4.5, 3 days ingu-2.5. Nala bantu bangizwisisa kahle. Isitsha sesinqumo singu-6,500 mhlobo wami. Entebe yemali engu-5,000 mhlobo wami sikhona. Ngakho-ke uyafona usho into oyifunayo, wenze i-appointment, nami ngikunikeze i-appointment, ngikunikeze inamba ukuthi ungunamba bani. Nalo ithemba abantu bakithi siyazwisisana. Mina esintwini sami angifuni utetemane, ngifuna indoda ezaziyo ukuthi ifunani. Ngifuna umuntu omdala ozaziyo ukuthi ufunani. Angifuni ingane, ngifuna umuntu omdala ozaziyo ukuthi ufunani empilweni yakhe, osaziyo isintu, ozwisisa izinto, obuya ngenhliziyo yakhe yonke, ezofuna usizo. Angifuni umuntu ozothi kumbe ngoba ngake ngahamba endaweni ethile angizange ngisizakale. Mina umuntu ngiyambekezelela, ngimsize, ngilalele idlozi ukuthi lithini, lithi ngimsize kanjani. Ingakho-ke nalo ithemba abantu bayazwisisa. Ngabe ikwala ndoda, uma ngabe sikwenzela into ezisefu siyenza into ezisefu. Yebo sokuzobuya wena uma ngabe uthi ufuna uphondo, phondo phela luyehlukana mhlobo wami. Lukhona uphondo oluphilayo, oludla nawe, oluphakelayo, oluphekele ibhodo lalo, uliphakele ulibeke lapha ibhodo ipapa livuke lingekho, lisidla. As long ulandela imithetho, ulandela imiyalo esikutshela yona. Nathi sinjena nje size sibe nje salandela imiyalo esasiyitshelwa, salinda, saze sasizakala. Yenza into engiyaziyo ukuthi ngimenzelani umuntu ngokubana nami nakho kwami okungisizayo okungenzelayo leyo mali. Ngifuna ukuthi ngilibeke nje abantu bazwisise kahle. Nakhona futhi ngake ngakhuluma ngathi owakho umngane ngumngane wakho, umngane wakho asumngane wami. Nawe uma ngizokusiza awusenamngane wami, uyisigulane. Ukukuthobela nokukunikeza inhlonipho ngiyabe ngifuna ukuthi ukhululeke, ubuze lapho ufuna ukubuza khona, ungayesabi, ungangesabi.
Kathi-ke ngasho futhi ngathi mangabe unenkinga ungasizakalanga ngitshele uphenduke mawuzosiza kuzobuya ngusize ngizobuya ngunikeze enye into ezokusiza. Kuyenzeka vele nasesibhedlela ukuthi uthole ukuthi iphilisi olinikeziwe noma kube kuwona lowo mkhuhlane ogulayo ngalelo philisi olinikeziwe uthola ukuthi alikusizanga. Uyabuyela esibhedlela kodokotela bafike bekunikeze amanye amaphilisi yiko bekutshela ukuthi ma ungaphilanga ubuye for review. Nakimi-ke uyakwazi ukubuya for review ungitshele kanye ngiyazwisisa ukuthi hayi ma awusizakalanga ngiyakuyenzela enye into usizakale. Angenalwana futhi ukuthi ngithi buya nenye imali ngikusiza ngaleyo nkanyiso uyabe uyikhiphile. And ngiyabe ngifuna ukuthi umuntu angizwisise ngoba singabantu kuyabakhona ukuthi sivelelwe izinkinga ezidinga ukuthi isikhathi sigcine sesivala isigodlo singakwazi ukuthi abantu sibasize. Yingakho khona lokho vele katholakala eluntwini olumnyama ngoba vele isintu mina nginjena isintu ngiyasihlonipha. Yikho ubona izinto zami zihamba kahle ngokubana isintu sami ngiyasihlonipha ngokupheleleyo. Yingakho abantu bafanele bafunde ukuthi isintu siyathobelwa, isintu siyahlonishwa, kuyenziwa imikhuba, kuyenziwa ama-rituals lawo ayenziwayo mangabe sehlelwe izinto ezimbi, amafa amnyama, siyabe simele silinde sizile silungise bese sibuya sizolisiza futhi. Ngokubana mangabe ngikusiza kwesinye isikhathi ngisebumnyameni sokuthafana ukuthi ngithatha lobo bumnyama obuphezulu kwami ngibeleka kuwena. Yingakho abantu bakithi ngishilo ikhona imali esheshayo yazi ebhenki ikhona imali esheshayo engena endlini izinto sengibuye nazo sengilungisile. Abantu bezikhwama zabo engazithathayo siyabalungisela izinto zabo sezikhona abantu bakithi sokulungile. Ungizwisise ubuye uzolanda into yakho mangufonela sibe silungiselelane thatho kwakho nami ngithatho kwami okweshomi okwakho ukuthola kunjengokuba sibe sibalelane lana sibhekene nami ngithatho kwami okweshumi. Mangabe kungu-200,000 200,000 ngiyathatha kwami kweshume nguthathayo. Angeke ngibe greedy ukuthi ngoba kuno-200,000 esikhwameni sengizofuna 100,000. Lokho kunye okuphezulu mhlambe mangabe ungizwela unginikeza u10,000 kuphuma enhlizweni yakho ukuthi uyanginikeza. Angeke ngidonse ngintshontshe ngokubana isintu sami asikuvuma ukuthi ngikuntshontshelele. Noma ngabe imali yakho ungayibona ukuthi ibe imali bese ngibuya sithi mina imali yakho hayi ibingu-50,000 kathi ibingu-200,000 sendonsa 150,000 cha. Ya ubuya kubalele sibale siyenza ama-rituals esiwayenzayo uthatha isikhwama sakho ukunikezwa kwami kweshumi nalesi sibongo sakho yabe ufuna ngibonga ngaso uyangibonga nami kuyangijabulisa lokho. Kodwa mina into engijabulisa kakhulu ukuthi uphile into yakho ngiyenze ukwazi ukujabula. Ukujabula kwakho yikujabula kwami. Udlozi kulo khulumayo 083 2066 954. Ngake ngakhuluma ngale indaba yaseZimbabwe Harare yokuthi yaphatha isikhwama sakho sihambe itransport ikithi itransport siyakudingela siyahamba nawe okwakho uba nebooking fee yakho obukhayo uyabhuka idate izoba ngomhla ka-1 November ofuna ukuhamba nami ahamba ayobuya nento yakhe iphethe ngesandla ebona izimangaliso zisenzeka. Siyahamba mhlobo wami ngikhona uyabhuka booking fee uzongWhatsAppa ungibuze ukuthi imalini sikunikeze inamba yakho sikunikeze iticket lakho siyahamba nawe phatha isikhwama sakho ngizokutshela izinto ezifunekayo bese siyahamba uhambe uyabona izimangaliso zisenzakala ubuso nobuso hayi into yokuzwa ukwazi ukondla umndeni wakho ujabule. Kujabula komndeni wakho nokujabula kwakho ukujabula kwami nawe ukwazi ukuphila. Yingakho ke uyangithola 083 2066 954. Siyahamba abantu bakithi kuyasetshenzwa ngisithi akukhanye ezimpilweni zenu. Ngiyalithanda nonke nibe nosuku oluhle niphile. Abagulayo abasezibhedlela baphile. Nawo nogula usendlini uswela imali yokuya enyangeni uthi uyegula kodwa uswela umuthi ngoba inyanga zifuna imali. Woza sikunikeze umuthi sikukhandele umuthi uphuze uphile. Uma uphilile ngiyazi ukuthi uzobonga angeke ungibalekele. Ngakho ke ungayesabi mhlobo wami 083 2066 954. Ngiyabonga.